Pozdrav ljudi i dobrodošli u klip u kojem ću vam pokazati koje ja programe koristim za snimanje. Pa možemo da krenemo. Prvi program koji ja koristim na svom kanalu je Photoshop CS6. Dakle, u njemu pravim slike, ono osnovno što se radi u Photoshopu. Dalje, koristim Handbrake. Kako da mi objasnim? Pa u njemu možete da renderujete klipove, da smanjujete veličinu klipa i da pretvarate u MP4, u MP3 i tako dalje. Zatim koristim Audacity, to je program za zvuk, znači uglavnom ga koristim kad snimam gameplay. Veoma je dobar, znači zvuk je stvarno odličan, to je bilo to za njega. Zatim za renderovanje i za snimanje ekrana i desktopa koristim Camtasia Studio 8, znači poneki put renderujem sa njim. Dalje koristim Any Video Converter, također isto kao Handbrake, iste funkcije imam. Zatim koristim Vegas Pro 11, u njemu renderujem klipove baš najviše, sa njim najviše radim. I posljednje je Fraps, sa njime snimam gameplayove. Evo sad ću vam pokazati kako je meni podešeno za njega. Kao što vidite, možete podesiti isto kao i ja. Znači FPS, meni je na F2, FPS, dobro to vidite, to nije bitno. Sad ovdje ono najbitnije, ja ga puštam na 0, vi možete staviti na 30 FPS-a, ovdje ne morate da čekirate, ovdje da snimate zvuk Windows 7, to ono quing i tako dalje. Zatim stavite na stereo i ako hoćete da snimate samo zvuk igrice, gameplaya, onda čekirate ovo da, a ako hoćete snimati i vaš zvuk, onda čekirate. Zatim ovdje možete staviti gdje će klipovi da vam se čuvaju, screenshot, TGA također, ovdje ništa nisam dirao i slikam na F10. Ljudi, ove programe ja koristim za snimanje. Ako neko ima nekakva pitanja u vezi snimanja, ja ću objasniti. Nadam se da ću vam pomoći. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Veliki pozdrav, ćao!